بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Mauli mga kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala, dari na isab kami haruman ini hakabiyaksahan sing kamu hiatud na mo maun kaniyo sa barang sinabutan sin pagpamahalayak ini, hiatud na mo maun pahadarat sin kamu in kallam si mahasut si mahatinggi iwan hadis sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Hari namo payadto ikabaita kaniyo ingganap sin pangadjian yadto, manalam salam kami kaniyo katantan mga kakasihin Allah Ta'ala, mga anak apo namo, halapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito yung pangadjian na to, masira kita niwa pangadjian, bunga simpag iman, salta masi kita niwa bunga simpag iman, antara singguru iwan simurid. Hindu singguru pamurid niya, ingkallam sinallahu ta'ala hasuratun nahl, wa nazzalna alayka alkitab. Mga anak po, wala kita niyo piasaran si mahasut si mahatinggi.
Demikian wala kita niyo piasusa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadunya ini, aula-aula na hadlaw ka na kana. Dahil nga sabab yadto, aung piara ka to taniw sintuhan taniw Rabbul Alamin. Piarahan kita niyo sulat. Dahil kaniya, harap pajunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin naraak niya magpasampay marikato. Wa nazzalna alaikal kitab. Yan namu naparatong maun kaniyo. Alaik pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hipapasampay marikato taniyo. Inuno yan. Al-kitab. Yung kitab mo na yung Quran. Unin halawm sing kitab yan. Nurun ala nur. Sahaya halawm sin sahaya. Kagunahan sin ummat manusia diha dunya. In sahaya original. Ampay nyari kato tanyo. Sahaya kagunahan na to sadya. Lait hinang sintao iwan tao sa impuunan niya rin nga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa in original impuunan gamut kagunahan na to sahaya. Amo na yung sahaya sing Quran. Magkagunahan inakal na to sahaya. Magkagunahan inatay na to ilaw. Magkagunahan impito ang gawta baran na to damikyan biadahad to. Di na to kaba kanin nasabot yadto wang bukon dahalawm sing Quran. Nawang na to napakain yadto tibyanan li kulli shay. Matarang kato tanyo sabab piatarang, masawa kato tanyo sabab piasawa. Way magdugtol. Imma kamulawiyaon magdugtol. Sinaun light, sinaun break. Aun break kaulihan, aun break kaunahan. May tayan magdugtol. Magunahan. Mabaya siya makauna. Na, mga anak ka po na mo, hindi singguro hamurid niya, di halawm sin ayatin ni, sasakatan. Bang nato iya kading Quran, aun sasakatan nato. Doain sasakatan ini. Safinatul haya, sasakatan sing kabuhi, tubtub pakamatay. Inambuok, safinatun naja, sasakatan, masalamat ing kabuhi, iwan masalamat ing kamatay, bang kauruna sasakatan yan. Tuhanin sasakatan motor bihawon, nasulang saling, pagwa naman ding sila umaad, magdugtol. Tagalait break, tagalait haunahan, tagalait hasilikan, tagalait harap palangit. Sa may tayon magdugtol. Turan niyo mga tuan. In Quran bang muiyagad. Tibyanan li kulli shay. Lialaitan. Matarang ingkatan pakaradyaan. Di murugtulon. Sabab kikita mo bang mumarugtol magmulakaw. Na mga tuan, yayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, ing kita niyo yari dunya maghang kasasakatan.
makainu-inu, naghinang nasasakatan kaniya-kaniya. Harwa sasakatan, sapinatul haya, sasakatan sing kabuhi, pakabuhi, wa sapinatun najah, sasakatan masalamat ing kabuhi, pakabuhi, masalamat ing kamatay, pakamatay. Harwayad tu mga tuan, in agaran na to, in sasakatan na to, amin sapinatun najah. Naita. Laisa min sun'il basar. Wa innama sun'un min khaliqil basar. Bukun sasakatan hinang si manusia. Aw naginang sasakatan. Sasakatan narakat. Pag-ubos niya naghinang, nalaong niya. Inhinangan ko ini. Kaya labihan ko yung taghinangan kako. Natuan, piyarakan man, way nakapin. Nahinang syaitan in sasakatan, iban sin simakat. Sasakatan hinang si manusia, biya lagu uno. Nalo mo si sasakatan, nalo mo si miyakada sasakatan. Nalo mo dahil naghinang sin sasakatan. Ang painsapi na tunadya, malumos na yung katantan, in sila rin malumos. Mayta, bukun tao yung naghinang, bukun tao yung nagparakan, sabab sadya yung tao, dahil Allah Ta'ala in control, dahil dito yung remote niya. Magkaunahan kita niyo remote ng atuhan. Ayn remote sin coronavirus di nakaagpangan. Naghinang kaniya-kaniya remote in tao. Kano ba adlaw yaon? Helicopter, nagkangin remote. In remote ng Allah Ta'ala. Bang takalay tinatay mo, takasahayan atay mo, takasahayan pito ang gautabaran mo, way pagdugtol, iwan di ka mangdugtol. Imbihawon tuhanin mo tol, pagkita niya pula, madto pabukon pula ridto, magdugtol da ridto. Turayan. Na. Wa nazzalna alaykal kitab tibyanan. Napatarang sinallahu ta'ala likulli shay uno-uno na siwi-siwi pakaradyaan napatarang sinallahu ta'ala. Uno pembeta yan, tu parakala, wahudan pamandu. Impamando agarun sinatay. Warahma agarun nera. Wabushra pini na sinallahu ta'ala lil mu'minin, lil muslimin. Bang di ating pangasubo. Uno yung kakuyagan si mga muslimin. Kita si mata, diungog sintay nga, kaya na naman sin simud, kaya na naman sin kimpaisan, kalla summa kalla, bukun. Unang kakuyakan si muslimin. Ma qala Allah wa ma qala Rasul. In kakuyakan si mga muslimin, unim beta kanila sintuhan nila, unim pia sampay kanila sin naraak sintuhan nila. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Dahil nga sabab yan, imbar iman, halawm ko yan.
di magkasusa. Imbukon bari iman mataod sin susa, wayroon sin susa. Imbari iman di maita, aon piangangandulan sin atay, aon piangangandulan sin pikilan, aon piangangandulan sin pito ang bauta, aon pagtutukbalan sin kabuhi iwan, kamatay. Di nga sabi, hindi sila masusa. Wahudan warahmah. Inindo singguro pamurid ay kaumutas di nga kabayaan sin Tuhan. Ay mo pabutas sa pangatud mo, ay mo pabutas sa pangdungog mo, ay mo pabutas sa pamanaw-panaw mo, ay mo pabutas sa gimpaisan mo kabayaan sin Allah Ta'ala. Naimbukon bar iman, kita niyo ng badyo. Imbadyo sing kafir, kita niyo na. Mga anak ka po, mag-double time kita niyo. Maita, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala, zahara al-fasadu fil barri wal bahr, bima kasabat aydin nas. Limahin. Timarrang. In panglaraki sin manusya sin sara sin Allah Ta'ala. Ilingo galom sin kumining sabab niya bukda. Uno, mukhalafati awamirillah. Siulang nilari nila na agaron ninda akan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan in coronavirus, ginis-ginis aning baita sin tao. Muslim amura, ginis-ginis aning baita nila. Bangkaw magtupakabayan sin Tuhan hambuk da. Mukhalafa, panulang nila hakabayaan sin Tuhan. Wailingog hababaw singgumi bang silari manaykod bang nilari sulanguning kabayaan sin Allah Ta'ala. Hudan ay kaumutas din kabayaan sin Tuhan. Warahma, damik yan ay kaumutas din noon. Wabusra, damik yan. Na, mga tuan, Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, aun baita niya. Imbaita niya kato, pamulansang. Imana sin pamulansang, pagpatibot ay ng marayaw, asal da ko matibot. In kamatauran hinang sin muslimin biyaon, pangikot taniuhan na hinang sin Nabiullah Ibrahim. Na. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, qala, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن الله تبارك وتعالى بعث جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فقال له يا إبراهيم إني لم أتخذك خليلا على أنك أعبد عباد لي ولكن ابتلأت على قلوب المؤمنين فلم أجد قلبا أكرم وأخشى من قلبك. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam, dia aksin Allah Ta'ala in Jibril madtukan Nabiullah Ibrahim. Ang pananamaita in Jibril Nabi Ibrahim alayhi salam in Allah Ta'ala giulal kau khalil, giulal kau sin Tuhan kanungnungan niya, bang kanungnungan na kalasahan na, bang kalasahan na favorite na,
Tuhan yan tinaggulal kami. Sarawa, piyabaitaan siya, lam attakhidka khalilan, bukun takaw hinang kanungnungan, ala annaka a'badu ibadi li. Karena ikaw, makusog ko magtagipon ka, bukun. Sa lamod na yaddo. Sumarawa, ingkatan beriman, nakaunaywan nakahuni. Kaingatan ko yung pangatayan nila. Inapangatayan nila sali, sa impangatayan mo nakawidda. Nag-ibadat kau patuhan, nag-ibadat sila patuhan, sa nakawidda kau. Akram, honorable, inda akan kay mo sintuhan, honorable kay mo. Natuhanin tao bihawon, suway siya yanun sinta honorable, ang pasyakuran. Sa amin unuron na inda akan sintuhan way. Amin honorable siya, siya matag honorable. Tago ni nagtag singko niyo, may talong na rin mo ako, hindi mo ako kilala. In Nabiullah Ibrahim, makusog siya magtag-ipon patuhan, inda kawidda pa kaniya, honorable kaniya. Di siya paglisuan haraakan, di siya paglisuan tumangkisaon. Naimasa na to ini. Amo yan, mga anak ka po, inhino singguro hamurid, magkaunahan kita nubihan tundagbos, subay honorable kato tanyo inda akan sintuhan, ang pakita niyo ma-honorable patuhan, misan kita niyo buko na honorable patao. Sabab bakas lang na honorable, former honorable. Bakas. Nah. Turayan Tuhan. Akram, inna akramakum indallahi atkakum. In honorable patuhan, in sarayaw-rayaw pa Allah Ta'ala, bukong kal na hansam kau, bukong kal na sin kawasam mo, bukong kal na sinuno mo, sa hakal na sin pagtag-ipon mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amo yan, mga anak ka po, in kagunahan na to, hamasa ini, sabab limahil na, naig na yung kasipukan sin tao, tiyo-tiyo na kumanin masipug patuhan. Magbadyo pirit, magpantalon pirit. Ayan. Unim beta di si mga ulama hahadis ini. Tu para kala, ingganap ni hamu, magresulta siya pa hamu. Hika isya, im mga muslimin, iwan si mga minin, piya pakay nila im pag-ampuni pang pagmaan. Amo yating kagunahan na to kauhan tag-upat ka jam. Ang pakita niyo makasakat sa pinatun naja, bukon sa pinatul haya. Hajaman sin Nabi Allah Nuh alayhi salatu wassalam, in nakasakat, wala nagmula, in wala nasakat. Di kawakan bang nakapakain. Mga nakapu. Bang nabihad to yung masa niya, mabihad to rin sa masa ini, aun na signal, nagkabustak ng buod. Alamatul qiyamah, mautul paj'ah, alamatul qiyamah, alamat sinhalubilo ng tao, nabustak ng buod dito, naun nalinungog dito, aun naringay ni, alamat yan, bang aun alamat uno, liujikahum, tiandas sila sin Allah Ta'ala, uno makatumtum pa ba sila uno na Tuhan? Wala Tuhan nakatumtum, iningat siya dyan, nagdugtulong nin halawang singgumi, astagfirullah.
liyujikahum ba'dallazi amilu. Tiandas sila sinallahu ta'ala, wang sila magtaubat daka, wang sila nakaingat dong nila, wala daka kialupahan aun datuhan nila. Sa kalinistani, yan magkita. Imbay talaw na sinsayanti, nagbustak, nagdugtuli na laom singgumi. Nanabustak imbud. Naintaw na bayro si Sab, naguno. Nakimaunlong na lason. Astagfirullahaladzim. Buko saan kimaun lason. Simulang di nga kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi adto, kimaun na sila uno, lason. Na, mga anak ka po, uno yan imbeta, al-maghfir. Inni da'awtu qawmi laylan wa nahara. Falam ajiduhum du'ai illa firara. Nah. Aun na nga subo. Impya nga subuhan, tao may ngat mag-agama. Laong niya tuwa, ninawla na mo, giwugdan sing gutom. Unin hinangon na mo. Imbay ta simpya nga subuhan, patauran nin lapal niyo, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Laong natuwa, ninawla na mo, di na tumubo intianom. Inagisimpya nga subuhan, amuradto, patauran niyo in pangayon niyo kaampunan patuhan. Laong natuan, in babae hawla na mo, tamanang nakata, in babae tamanong. Tamanang in babae, tamanong inusog, nunin hinangon. Imbay ta sin kaya nga subuhan, patauran niyo in lapal niyo, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tu pangasubo ruwayng-duwayng pangasubo in jawab hambukda. Fakultu istaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaykum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Amoy ni subay na to pataw. Nakatiyo-tiyo in lapal na to, astaghfirullahalazim. Bang timao din lapal na to, astaghfirullahalazim, paluagon sintuhanin makipot. Naunin makipot. Patauron sintuhanin tiyo-tiyo. Naunin tiyo-tiyo. Wirun mabaya tiyo-tiyo sin. Wirun mabaya makiputin hula. Napaluagon na sinallahu ta'ala. Patauron na to, lapal na to, astaghfirullahalazim wa atubu ilay, mag-ulan. Alamatul qiyama, aun ulan sa way nabat. Lahu matarun wala nabat. Aun ulan hababaw singgumi, hataas sinbud, hapaslangan, kaslak ko niyaon, pantayan, sa ulan, wala magtanom. Kayan to. Iyon sinallahu ta'ala rin nga kasusahan. Patauron sinallahu ta'ala nikmat. Bang mo piyataod inlapal mo, astaghfirullahalazim wa atubu ilay. Unim maksud sinlapal ledto. Lapal sadya. Sa mato kita pahinang, bang inang na, ay ikaw mangibog kanila. Kaibugi imbeta sin Tuhan. Di makaibug imbeta sin tao. Pula-pula mga motor biyawnin ibug. Imuto na kao na, mag-break pa kao. Na imbihaon. Aun klat na imbihaon way na. Uno nakataan. Pagway ni si motor, way roon na pag-iikway na yung kataan, tan sa remote, maminay, sabi lang na sinyad to.
apo ko na. Di naman batin sa sakatan siya katan niya hinang sintao, wala tud siya yaon nakasasakat, pasasakatan biyay ta sinallahu subhanahu wa ta'ala, sa pinatun na dya, masalamat siya, kabuin niya, pakain siya, aula pakamatay niya. Amo yan mga anak po, imbay ta katutan. Hikarua, panadyan na to di hadis ini, al-farah. Suway kita nulit masusa. Wala kita niupya karisin Tuhan pa dunya magmasusa. Yung kahalan sintaw riha dunya to. Miskin, sarang-sarang, ibang matao. Inyad to ririhilan sin Tuhan budget kaniya-kaniya. Ang pagkaon sin miskin, ang pagkaon sin dayahan, ang pagkaon sin sarang-sarang. Yung miskin bang makakaon sim kakaon miskin kuyaran? Indayahan bang siya makakaon sim kakaon dayahan kuyaran? Makakaon sim kakaon miskin kuyaran? Da sa pagkaon taura. Biha unim miskin, maapda kuman. Indakangan niya ka matis tiutud. Hajalibi magkaon. Dahunin apo. Dahonin na po maas, dahon na po sibi-sibi, pajalibi. Na pilayin bayad ha Jollibee. Doon kau ha kamiskin mo. Aon da suko mo badyo, aon da suko mo pagkaon, aon da suko mo taumpa. Bang iagad mo nyad to, al-farah. Makuyag kay mo Tuhan. May taiyagad mo nun. Sabab in Tuhan murayahan na may takaw miskin. Unuliawan ko sin Tuhan way. Na may takaw miskin. Aun da pagdayawang ko na miskin di aun da rito. Ay ikaw maus. Bihan mga tuwanin na kauna, may ba ako ini miskin? Sinintuhan kurayahan, may tako ito pagdaya, kawasan niya. Kasi kuno bang isab dayahan kataan, bang isab miskin kataan, na, pina, nalong mo no ba yung sukod ko yun? Amo na ba yung sukod ko? Na, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, gaitan kita ni Simbay Rusyaon, hamas sa sinjaman sin Umar ibn al-Khattab. Maradut taon, yugdan sila simbihan. Nakahundong sa saat, pagbaita sinraayat niya kan Umar. Unin hinang niya, diya niya nag-isun in dua tumpukan. Kibarus sahaba minal muhajirin wa kibarus sahaba minal ansar. Unulong nininangun nato. Inputti sim pagpunpun nila. Laong nembay ta sin Nabi bang aun bihay ni. Doon sila hulukal nila. Sila manjari kumuha. Hindi sila manjari sumud. Al-wikayatu khairun minal ilaj. Nalaong niya bang ang gumawa? In sila kiyugdanan kadar. Na yung gimawa, kadar dahon. Biya dahanin miskin, bukun ikaw magbaya, pakadaran. Nalong mo na ba ini sukod ko? Bukon. Hiwal kaw. Lag kaw sinikawsaham. Sa ay mo tukuraan mo na ini, subay ubos mo na lawakon. Naintaw biyawon. Bang sukod mo lang na pansing, di damahin ang unutuan. Gantang. Tukod-tukod din yaddo. Tukod-tukod.
hinangain sabab. Ay ko magkakad, bangin sukod mo pansing, di da mahinang gantang. Hinangain sabab, unin beta sinallahu ta'ala. Faiza qudiyatis salah, pantashiru. Bang kamu maubos na magsambahayang Jumaat, iwan singkatan sambahayang, pagpulak kanat na kamu hababaw singgumi. Maguno. Magpasyal, mga tud-nga-tud. Wabtaru min fadlillah. Lawakan niyo, ingkarayawan niyo, suko de nga Tuhan. Ayat kay manan. Pamsu pi manaqibiha. Panaw ka mo hababaw singgumi. Pula-pula mulan nang. Yari-miyari kato paruy. Sa Tuhan, lanang nabihawnin. Bang ikaw Tuhan? Yari asang buwangan, mataod. Ina commercial lots sila. Sambil ha agricultural lots kanila. Hingkato, yan to puntok bud. Naunang kauna si puntok bud. Kalu-kalubang bud bulawan. Bang ikaw to? Nah. Study nila, laong niya, bang aun city ni amin ng kato. Okay na. Dahil nga sabablan, laong sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, law tafakkaran nasa fi azamatillah ma asawhu tarfata ayun. Bangsa jay manusia. Pikir nila yung kabasaran sintuhan. Pikir nila, uninda akan sintuhan kanila. Liag nila uninda akan. Yang kisan na liangan, sila makapagmaksiyat ang kakudyap mata. Pagrispikan ni Allah Ta'ala, sababaran nila kansiyo. Paghulaan nila kansiyo. Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito mga tuwang al-farah. Liang kita sintuhan, di sa pakuyakon. Inabuk dia. Kuyag kamu, wabashiril mu'minin. Wabushra lil muslimin. Inabuk la tafrah. Inabuk palyafrah. Kuyag kamu, sindingan. Inabuk liang, la tafrah, ay kau kumuyag. Ay kau kuyagan, biasing kuyag hikarun. Hikarun, yung kuyag niya, mataw duno niya. Alta niya. Biyay tayon ka ito, ha-Quran. Kunsi sadya simpangalta niya, di marahamuk unta. Pula-pula mo yan. Kunsi sadya. Amin tao biha, hindi makasingod ka niya. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Ay kau kumuyag, biasing kuyag niya. Kuyag hamaksiyat, nabiha untuan. Subul, kiyuyaga na budyang. Ing kuyag mo tumaksiyat. Ing kuyag mo turusa. Subay kuyag ibadat. Uning kuyag ibadat, diungog mo yung kalam sintuhan. Kena? Nauning kuyag maksiyat, kita may maksiyat, kuyagan kau. Kaya rungangan may maksiyat, yun kau. In syaitan pakuyagun kau hamangi, paastulun kau ha. Gantuan, ininduk singguru, pamurid. Hikatu rahmah. Kauhan tagupat kaja, matug magbati, kau riyaramon rahmat. May taamod timpiarasin Tuhan, hanabi kahinapusan, piang hindu piara katu, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Pag kita mo anak mo, kuyakan ka. Bunga sin jantung. Pag kita mo atay mangod mo, kuyakan ka langgong mo. Pag kita mo piyamikitan mo, kuyakan ka sabab langgong sinuno mo. Imbiha untuan. Aturan niyo yan. Nah, inrahmah bottom line sing kabuhita. Suway kau rimig dahil doon.
May paigon kau sin syaitan pakadtuon kau pabukon rahma. Bang bukon na rahma musiba. Bang bukon na rahma bala. Bang bukon na rahma pitan. Ini katu arrida. Kaupat. In resultan niya kuyag. Halawang sinjanto. Nahinda siyo yan. Hamasasin nabi. Muhajirin iwan sinansar. In ummatin aming kita nyo ni mga anak po, bang kita nyo magbalik madto pa masa ini, masasin nabi iwan sin sahabat niya, masasin nabi iwan sin sahabat niya, masasin sahabat iwan sin tabiin, magtatao din problema. Biya na simasa na tuwing. Wala dito yung kuyag, Umar ibn al-Khattab, hawak to siya na hinang nakalipa, yung panagnaan sulat niya, pamangamiagad kaniya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Amma ba'd. Fa innal khaira kullahu firrida. Yarin sulati Umar maung kaniyo, sa bunal-bunal to din hinang marayaw, ingkatan hinang marayaw kuyag. Kuyag sinsiw. Bukon ako yung kumuyag, suway mapakuyag na Tuhan. Apabila napakuyag na Tuhan, napamarinta ini. Magtawang inraayat iwan sinakura. Di ako mabaya, di tayo mauning sambahayang ko iwan sin sambahayang niyo. Mayita. Aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yalpa fawqa ra'sihi man amma qauman wahum karihun. Diangkatun. Makaliusin uni harap pataas. Di daun si malaikat. Inna kura maastul kaninu. Kina? Nawang wala naroon kay mo in para. Wala naroon kay mo in rahma. Wala naroon kay mo in magpira. Ingkatan marayawlong niya, rida. Fa inistata tumpap alu. Bang niyo kagausan dahin ang aniw tuod. Iran, subay niyo kauson, sabab amuad to, ingkabayaan sintuhan. Al-haqqu ma'al-haq. Walaysa al-haqqu ma'al-batil. Al-haqqu ma'al-haqqi wal-adli ma'al-adl. Ingka sa bunnalan, subay bunnalin ni niya. Bukunin tapil niya, kabatilan. Ingka sa bunnalan, iniban niya kasabunnalan. Bukun pag-anyaya. Na. Amad to mga anak ka po na nabang mulong, mang niulong na rin mahinang imbiyad to. Ayaw hinangunin pagsagga. Ayaw hinangunin pag-imbulda. Ayaw hinangunin paglimot. Pasbiru sa bali niyo sadya. Ay ikaw mamung pangkal palawm bahay mo. Ay ikaw mamung pangkal palawm sinupis mo. Long mo yung kamuan mangi, ako rin marayaw. Ayaw sa bali na sadya. Bang nato na hinangin bihad do. Palayoon ka to tanyo sintuhan ng virus. Virus ka na naman yung sakit. Iwan virus, di ka na naman yung sakit. Nakauna na yung virus, di ka na naman yung sakit. Yung virus, biyahon haulihan na. Likulli kabiratin minal kabair, virus. Indo sa sibi, iwan sindo sa rakula, virus. Ito kuno yan to, mukawwan min al-jasadi war-ruh. Lidhalik yakuluna al-ulama ar-rabbani al-anbiya war-rusul hum atibba'ur ruh wa atibba'ul jasad. In kanabihan iban karasulan doktor sin jasad iban doktor sin nawali. In kiugdan sin virus biyahon jasad.
Bukain to, mo na yung kitaon dumadlaw. Sa kaya lalupahan na to, imbayro siya, tarap panyawalihan. Kina, nakahinapusan mga anak ka po. Aon biyay ta kato taniyo. Si mga ulama na kauna. Sittatu umur yarfa'illahu bihi abdahu fid dunya wal akhirah. Kahit si mga sila, nakauna rin kato, taniyo. Matagi sila pag-agama. Aun unom hinang, bang nato mahinang, pumuton kita niyo sintuhan na kabuhiwan na kamat. Ay nakaw magpakulal na tao. Ay nakaw magpapromote na tao. Sa harap mo maripa promotion din Allah Ta'ala. Uno yan. Yarfa'illahu biha abdahu fid dunya wal akhirah. Awalan, al-ilmu billah. Ang katunsin Allah Ta'ala in darajat muriya dunya, sambil paadlaw ka na al-ilmu billah. Yusammuna al-an al-ilmu billah al-ilmun nafi'. Fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, la yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Fi qawlihi subhanahu wa ta'ala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilm. Gantuan. Hikaruah. Ang katunsin Allah Ta'ala in darajat niya, dahil dia dunya sambil paadlaw akhirat, al-adabu ma'allah. Maaddat siya pa Tuhan. Nabiyaw Tuhan in subul, maaddat pa budyang. Asipon, misan nagtataykod. Baybayon, yung pagbaybay, abiyan, makadsambil paran. Amin bihay, ibang ko magbaybay bihan, pagamahan ka. Sa subay bihan. Hiyakad mo 5 mong patuloy ang palawa bihan. Na. Inna kulang hamasa na to bihaon, pangadatan. Inhindo sin Rasul sallallahu sallam daakan kaniha tao Makkah. Natapil iban sila ilaha illallah innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Pangaddat. Suway maaddatin anak hamaas. Maaddatin murida guru, maaddatin raayat hanakura. Naatura na masakit. Pangaddatan dahil siyusin aun rangko. Siyusin ang pulos. Siyusin mataod koneksyon. Ing kita niyo naraat. Pakaniya. Way piagbidaan sin itom simpula. Hiyamuk na kita niyo pangaddatan kabayaan sin Allah Ta'ala. Im pangaddatan yan bang natunahinang. Askalu fi mijanil abdi yawmal qiyamah. Mabugat impahala sin timbangan sin pangaddatan yan adlaw. Kanakan. Ikatu ar-rahmatu wal mahabbah. Di man jari mabuta sinini. Hangkan kau nakapagtiyaon, pasalandasin yaon. Hangkan kau simud mon paagama ini, pasalandasin dua yaon. Ingkatan pakarajaan na tumanaut maaslag suway ruunin dua. Hikatu, hikaupan, as-sidku wal amanah. Suway kitan niyo, aunin dua yaon, as-sidku ma'al amana. Inna allaha ma'as sadikin. Aturan niyo mga tuan, hamasa na ito ini. Hikalima, al-haqqu wal-ad. Ini kaunom at-ta'atu wal-ibadatu lillah. Amad tu mga tuan, mga anak kapo na mo, in kay napusan, simpangadyan na to, murah-murahan,
pagtaatan nato ing kabayaan sin Tuhan, pagtaatan nato in naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapal man niya, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun, bang nato na agadin yadto, way bayaan kato tanyo magsagga, way bayaan kato tanyo maglimot, sababing yadto, sunog, biya singkabi, iway nakapi, namin budget twice. Nabuko na mo dyan yung sunog, magkasunog, inahinang nato pamarayaw. Unim magpanunog, amo na hindi nato agaron ing karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na induhulan biyata sin Allah ta'ala, la'allakum turhamun, la'allakum tuplihun, wa ulaika humul faizun, in silayadto, halawm ulong, halawm paruntungan, dahil Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak po, amating pagpatumtum singguro pamurid niya, mura-murahan, misanda kuman tiyo-tiyo, haruman yan nakakanap kami, ini pamimintangan, iwan pangadjian, ha mga anak po na mo, amin nasakop, abutan sim pangadjian ini, tub-tub na sa jarid to, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq wa sadad, وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.